dumawat, ibaganat kaya't naagatan. Agbain ka, mangrikna ka, kabagyan, suru-suruin tiag trabaho. Di mo saksaklutin, dakulap mo, tapnon rumang ay biyag mo. Di dalaan mo, rigat ag trabaho. Di payen piman, makudkod di nabudo. Inaldaw-aldaw, agramang pa'y Domingo, rigrigat mit na palalo. Dito'y haway kapsat ko. Ayan, pasensya kayo na po na pugsa. Tatay, hanggang nga na i-charge gamit yung cellphone. Ato yung laptop. Ngamitan, fully charged. Di dalaan mo, rigat at trabaho. Di payen piman, makudkod di nabudo. Inaldaw-aldaw, agraman pa'y Domingo, rigrigat mit na palalo. Dito'y abroad kapsat ko. Ayan, once again, good afternoon, Karuba, kat kunan na ito'y mes mensahe nga simang bay kata kami. Hi mga DJ, gandang afternoon naman po. Nams ko, kuna naman, namiss ko kuna na. Namiss ko po makinig sa programa ninyo. Paki-shoutout po niya Family Reyes at Family Ventura. Asawa ko na si Rodel Reyes, mga anak ko sa Rodea, Faye, and Rodney Desmond. Please play Mildred Rosvito ng Jones. Thank you so much. And of course, we have another message here. Kunana, manong kablao man amin nga ako po bra dito ay HPCC2Y. Ano nga ito dito HPCC2Y balong? Yamaw. Ranyaga nang nangruna jay supervisor mga ni Sir Nonoy. Thanks kuya, God bless po from Lynn Tiranyag. Request ko muna tayo maulawak Mildred. And Kuya June, if ako tumawag kahapon, please play Ulila from Kuya Alfred ang aga. And Jaraw King Jones. Kolobong of Jaraw Jones. Si Kama Balong, ita Facebook. Ikam naman na. One, nagiti agbiboya nga kuna na Ella Banadero, Digna Lanosa, and 3 others are watching. Yes, thank you so much. And hello to Auntie Lisa Cabal. Yeah, she's watching. Yeah. You missed the fun apo di jay Sisa Street, Sampaloc, Manila. Nakita mo kung ano kasunod bumalsa ni Kabsat Kathy. Naglalayang dagbalse. It's so nice to hear your voice again. I miss your live, mga idol, from Ate Digna Lanusa. Yan, thank you so much. Kanabat ni Auntie Ida Clinton. Hello, June. JM, musta kayo? Medyo nabanbanog. Ayan, nababanog. Pero diretso lang ta. Banat lata, tiro. Because itimang pagpapigsa kada kami apo, dahil tayo mangbubuya kada kami, of course, itimang mga suporta. And we would like to thank the 4 Decade Duo Hong Kong chapter for sponsoring our tour in Hong Kong and Macau. Apo, isuda ti nagbayad iti hotel accommodation and everything. Aminan, isuda amin ti nakakamo kada kami. Magyamang kami. Kasta ti panagaya ti 4 Decade Duo. Thank you so much. Of course,
headed by our President, Binibining Pilipinas candidate number 4, Miss Angie Ragual. Ayan, ano tinakanatan? G. Remy Maingit. And of course, to our Mr. Universe Hong Kong chapter, Junjun Lin yan. Wow. Kita mo na kita nga title. Okay, and the upcoming Muchanang Pilipinas candidate number 2, ading Ella Banadero. Oh, kita umanda kita. Gani ang tiniling ay mo. Ay suna iti intergalactic Binibining Pilipinas. Nelly Mariano. Grabe. Sige pa, isino pa. Lagi iti nakangronaan nga kablawan. Of course, manang Perlita. And the rest of the officers, kami apo may samay sa isudan. So, pagyamanan mi, iti kadayo iti presensyayo apo iti grupo nga for the duo Hong Kong chapter. You are a blessing, apo. Talagamot. Si Kamot, kasla naikawa ka. Tapirmi ka 5 basit tiro kung DJ Hong Kong Ana na ay boy. Apeng ata sa bali ti claim mo DJ ya. Basta kahit mo kantaan DJ maulawak sa amak na 5 basit ita ropa. Nagpudot gamin na ya. Ayan, katikiti. Tapos sa bali ti pati danom gamin di ya. Siyempre, napudot nga ka na yung tidanom. Kasatoy, ayan tayong ako talaga mga naglami-ish. Word kabumba. Kabumba. Okay, that's it. So, dati ti muna nga request namin doak nga nabasa nga namin dati nga request nga maulawak Mildred. And of course, uray sa din naman na po nga papanami. Laki ay Hong Kong and DJ Manila. Dati mo lang po yung most requested song. Kantay kapintasan, tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakasnahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Aanmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angem ko maisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na imo analimed Mildred. Kung naklutay ka dandan ng asawa tiin ka ipatpatek. At dalagarot ken kandi ka pailang amarmarnek. And of course, kung ano natin ni Manang Elisa, when nga road, ading June, and balong nagbuya agje live ni Cathy, naglalaing kayo magkanta. Oh, thank you so much, Manang. Ay maulawak sawen maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigting na imo analimed Mildred. Kung naklutay ka den ng asawa tiin ka ipatpatek. At dalagarot ken kandi ka pailang amarmarnek. Si kantay kabaknangan tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang arudan niti ubrang, balang kantis kanto pailang. Marang ko adapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nang isip ko dil mo, when no narasay takikiday mo. Tinapateng may sat lakay mo, tay nangaklun ken kat si bubuo. Papu daw day tapuso, day tat pintas anapudno. Papu daw day tapuso, day tat pintas anapudno. And of course, kada-kada so amin na bunga ng iyawad kada kami iti panagaya at babayan iti talk tokens, cash, and
oras launay apo dito Hong Kong and of course di Macau. Thank you so much. Wanag may dijay. When ken dagiti nakimit kada kami di jay. Dagiti nangi-guide kanya mi di Macau. Thank you. Yan. To kabagis Ella and of course Josie Valdez. Iti ingkam pa nagyaman kita kayo sino di ni Miss Soto di jay Janely. So nalipatak tapilid nila kainan. Lipatak. And of course ni Shoni Navarro Pabiling. Ayan, nagyaman kami. Iti panangasikaso yung Ini Ate Cherry. Ni Cherry, of course. Pilyedo na, nalipatak ko. Request iti perfect na Ilocano version. Kano, yan. So you better look out for that. Natawgan. Mo chakyan na siya. Nakwaza lyrics yun. Biro kekwa. Di ba nasa'yo yun? Okay, pare Lodi, shoutout naman. Watching here at Tondo. Oy! Wow, may pare Ian. Tondo. Mamatiak, ano lang nga nakita nga dito nga nakawara. Dito nga kumpare Ian, takano mo Tondo. Tondo. Tondo Street, bugal yun proper na muna si Belang. Adda kasi, Ayan, hi, good afternoon mga sir. Great kuman. Kuna na to, ni uncle ko nga karding, adadyay, ICU, Di Vera Hospital. Uncle, magpagaling ka, Uncle. May awa ang Diyos. Coming from Marlo Baltasar. Medyo nalitay na dyan. Wala. Magandang hali po kuya. Binabati ko po yung gumawa ng scrapbook ko. Pwedeng mag-request ng perfect na at maulawak builder. Kung ano naman ito ni Marie. Sikama, tita. Hi, ading, musta na kayo? Kasla kayo lang Superman. Adda kayo manan dito Station T Radio. Pabati man ni brother ko Jomar Bong Ramos haan kaagtampo na ading ko kung naman. Request na kano tay kanta nga Rambutan. Thank you ading from Auntie Gemma Tamani. Wow. Napay dagi tay request kay kadito. Yeah, hello mga idol, Kuya John kan ading GM, good PM kanta kayo. Kan amin nga karubas around the globe, watching from Hong Kong, from LC Bergonia. Ciao kanamat ni Mary Glory de la Cruz. Yes, and naragsak nga isasang po iyo sir ket kablaawa man dagi tinaganak ko inang loring ken amang Jo Kablayan ket kantaan mo dayay kawitan from Arnold Cablayan dayay nang welding dayay trusses ko dayay balay. Ni Arnold Cablayan nga adayo pa laang amom nga isunan tanakaisa man makikita tay kinapudaw tingipan na. Ayan, thank you Arnold for that. And of course ni Kuyang Jo. Inang nangaloring. Hello to Edsel Garabillo. Magitig bibuya. Ems Valenzuela Emilia, Rhea Mides Lalang, Mabel Sariego, Peng Langido. Great ka naman ni Edsel Domingo. Hello Kenny Jerome Eugenio. Hello pa watching from Lebanon, from Jamias Arnold. Excellent ka naman ni Rolando Fukutani. Yes, and please do like and share our videos. Ano mo do pa apo ti komunidad tayo nga Ilocano. Ngaron, may sabi nga sonata ti sagot mi kata kayo. Mga lakayan di kaparehas yo, tayo bumalse. Jakman iliba, lugar panang. Pagraragsakak, apapapanap. Pagdigdigosak, napalaus, aragsak. Nalawa a kanal, apagbat-batukak. No ilumlum ko, dayto'y subsub ko. Naapgad, unegnat, nabanglo. At dami na nga na, bato, tenga na. Nalawa a kanal, naglawlaw tiledda. Nalawa a kanal, apagtitigusak. Pagpawpawak, nang runano bibigat. Nuitirabi ikat ang mamayatak. Nalawa a kanal, ti pagdiriswa. Babati po ng advance happy birthday si Kuya RJ Antonio. Thank you po. Ang sarap makinig for the Katubo from Texter 8180. Watching from Macau ka naman ni Peng Langido. Para kasi man ating jay kay Iliw Cantula from Auntie Ida Clinton.
Of course, we'll be doing that later on. Manang Aida, thank you so much for keeping us your company. Amuyo ka di, tipak ka sarakan. Sa dinno. Nalawa a kanal, apag di din namagan. Sa dinno nga ron. Dahil titi sekreto, kukwak lang nga bukbukod. Imot. At dapay jay Hong Kong, paset na itilaod. Nalawa a kanal, apag di digusap. Pagpawpawak ng runa no bibigat. No itirabi ikat ag mamayatak. Nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Nalawa a kanal, apag digdigusak. Pagpawpawak ng runa no bibigat. No itirabi ikat ag mamayatak. Nalawa a kanal, ti pagdiritsuak. Nalawa a kanal, ti pagdiritsuak.